Yada se yamma wakwa babiem Adom TV Badwam dwumade no so ya hyase dada 5:30 ne won from se Badwam de nwom gigimo so a na fe ni te kotegua abane nkranhyensem wie pe ye de news na to so ene yakwa abasisi ya ye ba de bonkrata no ene online de no aka ho de amount ye mo akwa aba na danyame ase ene obi ane hu ne ti wa hu na fa seda no ma de obo wo no that is ufo no was sorry to set for mene Benjamin Asante Dakon aka Omanhene aka DJ DJ na mrefi but former PE teacher no Seben and about DJ Hitman former PE teacher ni jira hosa no why is open no honorable incoming emo ache. Well, maybe in why I distract me focus because I could hear about Casta in your mind, self-fatality. Mrs. Tanner, you pay pa or a dog. I say, to pay you fine. Any problem? Once or them are fancy, you say, be verbal abuse. I have the right. Say, Miss McCockle, you complain, or dogs, or bad Nanoa Bobema. I know. Akasa, or Quambia, Ebema. Makuku draw ni mijidie wa bra bom ni manam otu ebetosi it is an abuse mama ofan ni agro say ohu obi wa say eh na o sin na etu na there be sa kasa ebu abem say de ene anopai me nua ba ayeme no say enye nyame na ebe hye me nkuran amama hoden sonko a usi obi a eni de wofu aye ni we de wo ginsem sa kasa usi oba de ata no wa se ntata ai wani mbe woni me woka Obinti bi kura se aka na de ho afe o come and uti de aye kama ohu wo be pakwan papa bi so aka che no e bia mpadu ene 2 days de unta da hye de da ho do nta mo ofu na e pampe ofu na aka che mbam sa na kasa je nipa sua kasa ampadu no wo kasa wana sua kasa metin ma yi manipa sua kasa de bia da no man wo ginsem no man wo gin na aden in fact so for kwachi kro no wo ginsem awo ba mo ne wono manyina no ye twa so ha ye hihie wo nkra ampa sinto no wo ho obua no ampa zo ginsem because o nantiga wo enye papa je say utimi fa kwan wo kasa che de bia o kasa che mi wa mo apomudin hia mo apomudin papa ba wo betena se no papa hwe na do show man nim catch up say the way e mo papa mo bransa pepepe sa na o catch up ma say the mo papa mo brana na kwa 18 years wa ori mu no on papa no mo bra o so di na kwa 18 years sutra se mo mpa radio de October 1 a che amen ye di panyina na nya ne sei e ka obonefo no na nka unim yada pa daadi na so nya no hu mo bro no de briada e wo so Odi October afem ye de ya wawi awochi ni nkunimdie ni sire nko a eti busumi we de ye nhira eye dia ya kwantu ya wade adesua ya mba eraje ni so de bedom ye se de da na da nyina oye no mo hu mo bro no wadom anto eso to anim tren na ye nyina ntimi nkan kire se nya urade na ya na se je Kristo ne wo ya fa anka ye nsei ye ne hwan ma enyi ntuma no pere se bibipa betime fi Nazareth aba ene ye October ne da edikan emba obi ne kan emba miensa na aka this October November and December tisa baba miensa no erade mankunimdie ene serie enhya ya funu emma me da asese wati why anti amen me zanka was secretary debate na my 11th yeah the bro 11th October Accra Digital Center food and agriculture food and agriculture very important nti sectoral debate the ebo onu nyina ne se ye koto aba December 7th abeka energy Adom TV me hwe no na NDC ni MPP ni omo se say education health it will have some more na clear every ho it yakọ apomuden yakọ ya kan say addition wonsem ya wura anyinam kanea wonsem ya be wura kwan mu ene de fiada eba eda yanim nye we 11th of October or Accra Digital Center 7 AM sectoral debate here the bro food and agriculture asem here
nnuane a yedi kuaya hodo ayeye ebi ye mmoa ebi ni mu ye nkokọ ebi ni mu ton aburo ebi ni mu tete eye cashew ebi ni mu ti nyina ye kanfua and the quality of nnuane kra di koyanum and ebi che se GM na sa atiesim obehu na se jene kakraka utwam se kra ni so bi adwin firi oni asemba uhua hwe ya ehua ebi ni se mu ni bia yedi ni rubber na se eti the quality of aduane a yedi enwono ne yede sodas a won se tabo ase ono it will nam fresh na yede sodi agusu na fe yet se de e fresh no ti nyoma bebre ni bi di won common the person who free one of the potential leaders of this country the same so unya akwanya bedina Ghana anima enyoma be na food and agriculture ade beto akwanmu mechanized farming wo and they are for kwan de e da so de aso do say e betimi ado amana so Ghana nyina ne aka akiri nchihihye ne be me hu da bi esese de ensa etim nti na bribia de free your election headquarters kukrumuti power ma me nyina ye nyina ya na mu biem na me nsan kai o say October 1 idie ye adwumaden nye ofa wo ho ntimi nye adwuma Frimpong ye bi bai no o catch na ba so say ye twa ma ofa free na fe ofa na ma bebi no na Frimpong me cameraman na obobo re jo test wo person no abrabo chim no behwe na nye o de be nya camera chi kede ye tono ko PSG ni teams akese na mo enka achire ti ofa ho sa mentality owu amenya ntade bebere hwa na ekowu amenya ntade bebere we ye adwuma na kope bito what geji say obi wo de ye adwuma na kope bito iti anu anu no why and they move free if you move free because move free be 10 minutes be 5 minutes my son at the time near media 03022117017027037004 and now your 1st October can you be sure on that can be sure constituency no 03022117027037037004 okay so whilst we are waiting on some do atojo the obakatem the ebre man hokwan whilst we also waiting for your call no daily guide say Samira campaigns for Baomia in Akwatia and the big one Ghana secures $30 million to protect forest oh this one there abusia yako na nekwa de internet na aba no kwenti de kane no amamre kwan so ansana beti saase mu no na abusia hu awie de abusia de beto abontin oh erade empare ye emfie fie you know emfie fie guide the late Cynthia Enim a Brig Girls headmistress anaku iti aden no ya wo die we be afia man kwase mo edamiti mo say 102 kura na we den a enye easy tipe me abusuan yakọ sukuu ni yakọ Ghana ye nyina ye yakọ the Brig Girls one of the ultimates ewo Ghana ha ko ye adwuma o you know ko ye adwuma mo man Ghana so painful nti se kunu ni matitude mo ka fra wate kunu ni matitude so sad Saglime housing project begins November era ko jo pon kromanso no asencho fo nhye ye no so de no nsem apia first call okay good for me wa ho no so Thomas anope ye mo ache e mo akwaba Papa chom joso papa be me na hina wo hwe mfira no pay papa chom jofu asanka kwa dan ko tom so yo yentie we papa chom wa serving for the ho hwe papa wo ye kwa abana be ti so no o ka te so bebre wa zo kondata food na adwan ko na adwan ko bia ne so bim de be so say na pemiza kan de obama aba yada say ajibi asanka gwa obo ko so western contractor for you Africa almost required so they said drip for no call drip ho no mo fast ba contractor wa okay koso ajibi no pay mo ache mo akwaba ya me di oba pa na mo hote say nya me adom wo hu ye mobo na wonso boba pa cho me ka sexy kuma se atuma ko fodi okay ni a me frame say akopon kwano ekopi Keitian yesu ayeye o se ahe kwan me pa cho atuma ko fodi aha o se kwan bi to ko ye kwan bi da akopon da akofans akopon Keitian yeah afina nyamia da wo mampanifo bu so ayeye na ye sere so mo ko so anye no mu wi maye ya na mo nka ya o mu wi na kan tinti nti ye sere madawruma
mo de mo kan tie futi because ma do for do so nti yesere mo a mo fama no twin na wo wie na ye oguso yeti oguso ana da wo ma wo wie na ye why no ya da say enim se mpanifo tie mo nwie mo hwa ase a mo nwie na ya na mo gya na obi ba ya na no odin ofoforo nso oso medofo no peye mo achen emu akwaba e de osu bro Pacho, friend Patrick, make us free and is abun sum of na ma jo so thank you. Yo, ora Patrick ya da say yenti o. Na de yewura o man hene na me tia no na madana se. Bra me ba free mo no me bona manie. Ono so ya announcement ma me a. And se me fasa akwanya so na me dana se. Benene nyina de free af kanya se. Enti baby he draw hene me da se ya me shira wat. Amen. Me das. Da se. Ya da se pa nti wonde obeda se. SK obwase. SK no pay am watch mo akwa. Because no for SK bo. Na me afia man kwa me te usu. Da se se mo ho ye de. Nyame adom pa. No de se twa konkron. Ya de nyame ase. SK bona nyame na hene obwase ana me ka se free. Ma me afia man kwa kaka me ka ene se empenfo ntwomo ni mehwe odotobiri amanse center na yenso ye ka omaga na ho ye to abani bi esanse efikwa me nkoma penso odotobiri kotal edikotal ye ni ehun bi da ande bia ye to ba ewo omaga na die sre empenfo no se tra mo di che kotal e manko empesua so bia so no omutwomo ni hwe amanse center yenso nya kotal bia eyeye omaga na mu ya don't share a crow another constituency a bo omomode pa wo empuntunjuma mu eye kuayomu eye sukusema e odotobiri ya da se papa Nya yemfa last scholar Mr Nobody wa humana so we are somebody Mr Nobody arofa mu ache mu akwaba o mejo so me da wase anyway mojuma pa mo Adom TV mama ye somebody me da say yes somebody say oba efri kroboduma say e di back home ya ye MCE ni no a e wo sa kwanu so nyina Honorable Simon obon ho modern na nado danko akupa do so betwe efri so manya di back home road no se nyo mo se ye no papa bridge na after nyina no omo ye ana gutters ni nyina so omo ye omo nya ni gidigidi di se emre bi a ye di adwun wo begu kwano so ma ye no se di kwano papa no mo ye tina na do danko akupa do beda wa se ni woduma pa wudi wo koduma fe ya da se papa ya wie course no okay elebisi fancy yo elebisi but kokobo akwa mama mo ye cement adwuma mo nam kwati kwa so ye cement adwuma e se die uni licenses a due emra na ebeso era land traumatis media me ba me audit mining licenses a odo edia mama nkofo nyina no ya hwede be ko so fiasi ya da se ya wie ne sade agudie mu nsamo to aso health tips wo ho wiki mu nyina ya headaches utidwa wafa ne sade bi tipaye no nye problem bia na yare bi hu sunsun aso na eja utipaye nti se uti oya entina se enunum painkiller keke nti enu awo kan ye ho enne nso ene wiki mu nyina ho komo eno no na ho sepe aba ne mambotma e de ho sepe bebre ye nkomo bi bebe mi interview sa na fe asemidika pensem mu koso ane ne entina wa Adom TV ye da se